Poilano jatono kolumka tai chini media social media ni kok tripro tai Malaysian news tai rona hambai pemai jor kahama tai uskang 25 tarik Desember Christian Organization World International level je utshop ba Christmas ni salno joto te 2023 niwo palkeno tongthokeno peacefully puilano jotono palon khani ne bagai puilano koyo tai tini hai tini asumani karon main bisoyengke tabo puilano jang Molsom ni pokke teke tabo puilano ang introduce runai chini aro chini kasaro asugnai saram Molsom ni kaisa okra kanchikau down to chiron Molsom te bono puilano ang khulumo te aro chini kasaro asue te chini je nangkuk mani kok sana ni bagai aro maja phamani bono ang bareke hambai te ani te kowo tongko chini x kanchikau Molsom ni okra x kanchikau manganang chini Romani Kumar Molsom te ang Molsom Youth Association ni president jang aro achukmani karon ke jang je 40 বছর খ্রিস্টান রংনি পান্দা কতর 25 তারিখ ডিসেম্বর অবঙ্গে চিনি খ্রিস্টান রংনি যিশু যে আচাইমানি সালো যত মিলিওয়ে তাই পিসফুলি শান্তিভাবে হাই পালন খানি বাগৈ আং যতন সারা চিনি ত্রিপুরানি যে খ্রিস্টান রক তাই নন খ্রিস্টান রক যতন जों কয় जों কবগো আরো চিনি পান্দাও যতন মানজাক ফাইনানি বাগৈ অমনি সাথেও जों যে নুমানি হাই जों जे बुसकां 25 डिसेम्बर नि वो जों जे जनसति सुरक्षा मंच रंग नि जे उद्योग के जे नामनी 25 तारिख जे रैली ओमो रैली जे स्टेप ताई उद्योग नामनी मोटेंके जेता जे ख्रिस्टियान रंग नि साल पालन खामन कतर मदिनो अमाय जे खायजाक माने आइजेन्डाव क्लाइमाने अमो खूब चिनि ख्रिस्टियान रंग नि ताई सारा पृथ्वीनि बिसिङाव चिनि त्रिपुरावो अमहायो जे पहिला अमहाय कुनु समयो अमहाय प्रोग्राम करिखो अमहाय जे दिन कतनि दिनो अमहाय खायजाक माने अमनि जे एगेन्स्ट निया किन्तु अमहाय किसा अमनि एक्सप्लेन ताई kok chane ni bagai ang chini kasani je okra amano explain te bujana ni bagai chini je bukhawo tongmani amor sana ni bagai alochona khane ni bagai ang tabo jora ronai je moni pore omai chung tini salainai oro je nai chung kaham ke oro ni wo wan sogai tini 2023 25 December ni wo kaham ke tonglena ni bagai ang puilano kobawo tabo chini okra pu dante jero Molsom chini kanchikawno ang tabo jororo nai belai kana hambai ke chini social media je chini bagai je koktun tisanai ponokno bo hambai ke social media no nai tongnai chini borok chini ST ba chini bukung bara je nai tongnai rongno chini buskangni Christmas chini buskangni borodin 25 tarik December jottono no khulumung janoku engkai Christmas ni dino jing Christian rok hohom do dom khaina palaina bagaino jotto charsono tabuk preparation chali tengu engkai u 25 tarik ni dino tama hansinai chini Christmas borodin je Christian roksimi ungyawinai Hindu bo je tongnai chini Molsom somas ba bibinno somas tongo chini 19 ta tribe tongo engkai borokno bo Christmas ni dino jottono kuno violence alka hamya jat khayawinai
जों ख्रिस्टमासनि दिनाव जत्तनो गाहाम खाय जामुं जेमान sak जों उत्साह मोसामुं कत्त जे दंमानि आबरंनो जों दिनै प्रभु जिशु ख्रिस्ट जे आजायमानि सालो abono palino bagay jottono ang kobogo ingkai to oro je tini social media te saklaina mo chungmani kai mohai jehetu Tripura rajyo ba sara bharatborso khan ngai man ingkai tabuk jonojati suraksha monch bumung kitu onek kahamane rokha khaina bagainai jengbo tamonchine abo kintu bumung kahamane kintu ekta tini Christian ba sangsari ba non Christian rokno separate khaimani aboni bagai jeng kisisa press meet ma khaika baddota ma engka kok sanamu chungya phano kokno masa sinai tama hunba jeng tama hunsinai kaisa brok jengman engka agi jeng khaimani abono khaina nangsinai ba chini culture chini kanmung chini chumung apti rok kamai thangbai ka abo jinisno tisawina agenda brok tisamani okay जे सिलेक्शन खाइखा 25 तारिख डिसेम्बर नि सालो से ब्रक आगरतलाव बिराट खाइ रेली खाइ फुनुंगनाय बा डिमान्ड खाइनाय नि जों खानामानि ससियेल मिडिया रखौबो जों नायखा ओंखाय आबनि जों नुकमानि आरो प्रेस मिट खाइमानि जागावो जों नुकखा चिनि मलसमनि ओंगैनाय सादुहरि मलसम होनैनाय जों नुकखा आबो चिनि एमडिआरसि नि मेम्बार बया चिनि साधारण मेम्बार बया जों बायदिनो कक सालायावैनाय आरो एटेन्ड दंमा बगैनाय आबो चिनि कन्ट्रोल ग्रै बागैनो जों ताबुक चिनि चिफ मलसम समाजनि बागै जे जों चिनि कास्टमारि ल सोरबा दंमान चिनि कास्टमारि ल ओंखा नों सांसारिक दङै मानो ख्रिस्टियान बो दङै मानो मुसलमान जुदि दंखाखाय मुसलमान बो दङै मानो ओंखाय अरक कुनु बेदाबेद गरै समाज किन्तु नों हिन्दु न बो नायकलनाय ख्रिस्टियान न बो नायकलनाय जत्तनो न नायकलनाय अरक कुनु एसटी सार्टिफिकेट बनो मानरनाय आपते किनि चिनि कास्टमारि लव गरै आबागैनो जों 25 तारिख जे डिसेम्बर चिनि मलसमनि जे रायदा दैनाय 25 तारिख न जों आरो कुनु एटेन्ड नि बागै जों चिनि मलसम सम्प्रदायनि बिसिङाव तङै फान मानो तबो अर साख्लाय रोखा जों आरो एटेन्ड तम हनसिनाय एटेन्ड ओंयानि बागैनाय जों साख्लाय रबो आरो खरकसा फानो एटेन्ड ओंयाखाय हामो तम बागै अमो किन्तु कायसा हठात खाय नंखनमानि ताइ कायसा सेपारेट खालायमा बागैनाय आबो जों आबहायके जों मुचुंया ओंखाय आबोनो कन्डेम खायो ओंखाय जों तम हनसिनाय एसटी बा जों ख्रिस्टियान बाय बा हिन्दु बाय आबो सिमि एसटी जों मलसम ओंैसे जों एसटी नो जों नागना बागैनाय जों आं मुचुङो ताइ एसटी ख्रिस्टियान रकनो एसटी नि सार्टिफिकेट आको खायनाय माने आबो खना माने रंखाय चिनि कास्टमारि लव आपते रक कुनु सैजाक गरै चिनि कानमुं चानमुं नि बागैखाय तमा हिनसनाय सा बोले कानमुं रकनो तिसाय अपग्रेड खायखा ख्रिस्टियान रकसे अपग्रेड खायो ताबो रिसा साबो सनाम्बा ख्रिस्टियान रकसे सनाम्बा आगे रक ठीक दङ रिसा रक किन्तु आंकाय जाकफोरसे आनि ब्रेनो सारि बाय कायरो आबो की सांसारिक अंगैनाय आगे की आबो चिनि कल्चर देखलाय सारि चिनि कक बाया आबागैनो आं सानो मुचुं मानेखाय ताबुखाय सारि बायंलिया चिनि जामथै बुबारक बायंका विभिन्न रकम बुमुं दङ गोबांमा अर साबायनानै बेबाक्या आबागैनो कल्चर बो ताबुक नायथथङै फायका जाबमुंबो नायथथङै फायका कक सानानि बर नायथथङै फायका निजिनि बुमुंबो निजिनि कालबाय निजिनि कक बाय ङै फायका आबो बेलाय खायनो का
Bagayno जों aste upgrade na tangkakai tabuk jotono milaynay u customary lot tinay जों himkakai balay kai na hamnay bagayno jotono no ang hambay rawo adino eten ang yano जों janay ninay ang Saklay tongnai aro kaisa Janajati Suraksa Manch haikeba Janajati Surakha Moncho rok buskang 25 December borok listing rally khlaini thang tongo ke nokni maddome srai ke jong khlaimai akho mane saklaya khoni bagai ang sengmani norok ki eten angni bagai simide na norok saklai na borok no ji na harmung borok ni ideology rok bom haike norok chajak norok ke borok no support deklai जनजाति सुरक्षा मंच जे 25 तारिख डिसेम्बर borok kotorma khai rili khainai je mane borok ni samung no kintu jing saput bu khaya apte suraksa moncho chini society ba chini molsom sipsi togla arbo attend tongya aseng nable asa kai tabu ex kan sikau no kok sana bagena ya pari media sungma hambai ang to koki kebang sagla যেটা আংখে তাবক জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ যে 25 তারিখ ডিস্টিং রেলি খাইনাই যে মানে আমনতেই না আংখি সাকক সানাই কারণ খে আং ও ককন সোশ্যাল মিডিয়া ও ono a kokno nugoi ang bale khe ani ব্যক্তিগত বা খাদুক কই দং সারা ত্রিপুরা নীতিপ্রা সারো এসটি হিনজাক নাইরো আবরো কমানা ni lamao thang tong o jorabo se tabok omohai piring poroi angna ni lama o movement klai tong khe seng tamo jonojati tamo o jonojati sing omo komanai seng dongso ungnai hani bangino ang kaisa sanani musukman ningke sini ST ni reserve Tripura hawo ST ni bagai 20 ason tongo hingke o 20 asono protekti constitutiono Kristan tongo jaga jangkai Kristan kebang jaga jangkai kom hingke wansa butongo hingke o Kristan rokno delisting khlai khangke ST ni population komei thangnai haike wansa majority ngnai haike ST bainai ST seat grui ngnai hingke chini man thaino जों no seple mani klainai abo haike ang nugo aboni bagai jonojati suroksha monchos rok o Kristan ST ni cancel dabino ta khlaidi hinani musuka angke abo khlai khangke jara hindu hnei go senai bobur theinai jara Kristan ngnai rok boborok bo theinai ST bainenei no theinai ke boke जों mai yawo painai abone bagai abo kuthu khei wansoknani dorkar tabo kok sini bagmano ang sasinai sini bagmawo komse kom kila bagmawo Kristan kom khono 10 থেকে 15,000 tongo hingke wansarok busuk sini sai kom 4,000 si jogonte Kristan no delisting khlaila hangke kila bagma sit loge no general ingthang sinai hingke jara tabok jonojati morcha moncho honnai ro afro borok general ngake borok ST ni kuta de tongmannai borok MLA ngmannai de tamu mannai abono si wansoknani nango abo haike no chini sara Tripura ni ST seat kamai thangnai Kristan no delisting mane chini ST ni manthai chini ST ni MLA seat abo kamai thangkha nesi ma wansoknai aboni bagai no jara
जनजाति सुरक्षा मंच नेतृत्व खालायनाय रक न पयनानि मुसुको ताबक मने रक ओ सामुंग ने रक थांयाखो मुभमेन्ट खालायाखो रैली खालायाखो बनि सिगांनो ने रक शतबार वान सगै बखाफि रगै जों आइगे तंतै तङै चिनि शान्तिनि चिनि कथालायमानि ताम ख्रिस्टान तामो सनातन तामो हिन्दु जों तामो मुस्लिम जों अर त्रिपुरा हो तंलायमानि आबाखे न तंलायखे आंखे बेलायखे जाजागो हानि बागैनो निजेनि न खुंनो निजे सबायमानि निजेनि मानथायनो निजे सबायमानि आबाखे आसामो आगौयाखे तंखे बेलायखे जानायने आंखे जनजाति सुरक्षा मंच स्रकनो अनुरोध खालायो आबहाय लामाओ लामा करवै ता थांबायदि आबनो आं कयनाय जुदियो ओ पलिसिनो वानसक यांखे जों आगामी दिनो चिनि त्रिपुरा सारक कमामानि साराते गरै मानमानि ले दंला आबहायखेनो आं नुगै दङ आफ्रोखे फातारनि बरक रक चिनि साकावो बरक राजा ओङै जोंनो सुसन खालायनाय जोंखे लेबार ओं थांसिनाय दे जों कुटुबो कामाया ओंसिनाय आबनि बागैनो ताबक जरा तंसानि खासि लायनाय जरा तंसानि जों जेता बुल वानसक मानो साया वानसक मानो जों खिबिबै ताबक बसगाङो वानसकै जों दै बायसा आइगेनि तंतै आइगेनि चादै आबहाय खेनो तंलायनाय नै आं जतन कबको ओके चिनि मलसम समाज अमाहाय निजेनि जाति न दंस खालायनायनि बागै जनजाति मोर्चा जे मुभमेन्ट खालायमानो आपनो जों सापर्ट खालाया